على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الرحمة تدرين تراها سفنو بكم سا والقبتي وانتو تتوكو وجنا سها يادو الجيجيرا أما سكميتي فرماتك إنك جدونين والمرئنا كم مرئنا مو شمرنيني إن شاء الله. أول أمانتي تينا راكانا إيجاسي برنون الدنيا هنقم نفيد كجر رتلا إيجاسي موتي نتي أكد ورثو ثاتي هو فرمان نتوليف كنو رندينو مالي ما رتو الغرغارو رندينا يو الغرغارو كرندينو ثاتي هو لمن دنو ما نتاقاقسو وانجر رتي دبنا ديرون السلا جرتان يو بربادن باي وبربادن تايس اوكي garuu eta gastii mana banee jedhe yoo isiniif carraan kennin akka hin aarreefini ijoollee shamarranii onnaan jechaa jiruuf san ammallee isin namoota jeccimoo hedduu qabdanii nama isin gorsus nama waa irraa barannu hedduu qabbanna gama dhiiraatiin jechuu hanqinni jiru gama dubartootaatiin saniif yeroo baay'ee dubartoota jedha malee ilaalcha biraa isiniif qabaadhee miti Asiyaa. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آسياكي عندك نش ما خيتي سنين بيخو سنين ربع را قددو أبغى تسيني مي ما في سنتين بيخو سلام سجوتين سنة وبلتي تياكم نجا عندك نش قددو عندي يراسم بتلقى أرجي تشارل شكوي باله ሁለት ገስት ባለ ሁለት እንዴት አድርጌ ላድርግ ቆያ አላውቅም እኮ ነው የተለገስት ማኸኒ ሞዴሬተርና ኸኒ ሲንጎዳ አናንጎዳ እሺ ሞዴሬተር ለመስጠት ሲቲንግ ውስጥ አይደል የምገባው ላሌትን ቢخبر ላይቭ ሴንቴ በክታ አረኔ ራሴ ምን ገብቼ እኮ አላውቅም ላይቭማ ገብቼ አውቃለሁ አነ ሴኔን ቢخو خليس ሴኔ ጥቅሾ ገደና ሴኔን ቢሆንስ خيتي قددون سنجي የራስሽን በትልቁ አርጊ አልመጣሽልኝም ማሲያ አንተን ሞዴሬተር ሲከን ነይሬን አልኩ ደሚ خنا ገስቲ ሲቲንጊ ሲቲንጊ ሴኔ ራገሩ ሞዴሬተር ግባት ናንዱፍነ ላ ወይት ሞዴሬተር ካኑን ቤቱ ሃየ ሲፊን ከተባ السلام عليكم ጀለንሲ ከተቤ መቃን ኺየረጡ ኢቲ አቺና ፍኸኒታ اوكي ابتدى اوكي مازن ፎሎ ጎዳ የምትገቡ ሰዎች ፎሎ አርጓት ሉላን እሺ ሉላን ፎሎ አርጓት ባረከላሁ ፊኩም ሉላተኛ ከጋሪ ደለጉ ጅርቲ ረቢ ሲሃገር ጋሩ ሱብሃነሁ ወተዓላ والله يعني ያላወቁበትም አሁን እንትን ላይ እየሰራሽ ነው ያለሽ ምንድነው የሚባለው سنير رجرت سنير ربر اي اوكي قددو خيتي قددو خا اكنا كان برا كان سنجي بر بلتيتي بس انت مكرا ماما يقبات بمولو لولان فولو አድርጓት በለየን ሆ በለቲቲያ በለሰخيያ ሉላን ፎሎ አድርጓት እህቶቼ ወንድሞቼ ሁላችሁ ፎሎ አድርጓት በአማርኛም በኦሮምኛም ነው መልእክቷ ማለት ነው ፓወርፉል መልእክት ነው የምታስተላልፈው አላህ ይውደድላት Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንዴ ጫን ትላለች አላሁ ረቡል ኢዛ ይውደድልሽ እኔት አከም ነገያ ኢብን ሳይሽ እኮ ወላ ማውራው ነገር ነው የምጠፋብኝ ዋና ሰው እንደጀላ በዳር በጣም ነው የምወድሽ ታውቂያለሽ ግን አላህ ብዬ እኔም ለአላህ ብዬ ነው የምወድሽ ረቢ በኸሚቲ አላህ ያቃሉ ላይ ልክ አብሬሽ የኖርኩ ረጅም ጊዜ ነው የሚመስለኝ هذا من الله سبحانه وتعالى ታውቂያለሽ ዛሬ ምን ላይ ልወያይ እንደሆነ ግን እኔ ልተኛ ነው እኔ ጋር ይልሽ ጁምዓ ነው ጧት አከነቲን ቡሌ ኢንረፍኒ ዘአተኮ መለ ኢንረፍኒ ሰራ እጅክ ሞ ህሪባ ጉባ ጅራኒ ቤክሲሳሞ ነው ህሪሚ ሲቀበ ፈካታ ኢጆሌ ቃመ ዲቄቲን ኢጆሌ ጅመታ ሚቲ ዮሽ ቂሾ ዮረፌ ሰምቦዳ ኻይቲ ቃመን ደጌ መስጂድ ደምና ዛን ማይ ቃኑቲ ቢራ ዛ ሰዲ ገነማ ዛ ሰዲ ጭና
مرة بريتيمو صباح مورنينج صباح مو ساعتي كدني في ولكا قلقلا دي ما ديش نوتي جنادا جمتا إنسان نبر كان جماعة صلاة ديمتا يربي جي سبحانه وتعالى ربي سرهم لسنا ما نسينا أتسرال أكنت ناس رومية خيّد فيبر يون إنقلق لي خلاص يدو فيبر عجائب قال واني ركيني كيبر ويتا فان رومو هاسويت سبجكتي جيرتا مليارين ناسو تبيك تغرو سبجكتي كو مالي لولاخو يون هاسوي نيدو فبر أمتا ميكان هاسوي نمبي خبر أمتا كودا سدي كودا أفور هاسوي تنمبي خبر سنرى نرى بدي فدي نرى بدي جابر أقول نرى بدي جا نخفلني بر سنرى بدي جا لازاني تأفابني مالنو نا يمرن ነው የምላችሁ 10 ምናምን አመት አውርቼ አላውቅም 13 አመት 14 አመት ማንንም የለማ እቤት ምንም ማንም ሰው ባያወራ እናቴ ስታወራ ነን ስቶፕሊ ታወራለች እኛ ቤት ገባሽ እናቴ ቆይ አፍሽን በምንድን ነው የፈታሽው እኔ አፌን የፈታሁት በሶስት ቋንቋ ነው በሁለት ቋንቋ ነው አፌን የፈታሁት ይልሽ እኛ ቤት ውስጥ ኦሮምኛ ይወራል አማርኛ ይወራል አባቴ ዋንተ እኮ እኔም ቤት ኹበር አባቴ እኮ አንድ ኦሮምኛ አይችልም ጆሮም ብቆርጭ አይችልም አባቴ ማለት ነው ምንም ድሬዳዋ ኖሯል ምን ብሏል ግን ምንም ነገር አይችልም አባቴ እናቴ ማሻአላህ ተባረከ الرحማን ሉላ ጉራግኛ ትናገራለች እናቴ ኦሮምኛ ትናገራለች እሺ አረበኛ ደግሞ ይሄ በእንትን የተነሳ ማለት ነው አሁን በእናቴ ቤት ቁጭ ብሎ አረበኛ ሰው ቢያወራ ሺ አንደርስታንድ ማውራት ነው እንጂ የሚከብዳ ኤቭሪቲንግ ምንም የምታወሪው ነገር በሙሉ ትረዳሻለች ማሻአላህ ጊፍትር ናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንዴ ይሰጣል እኮ በቋንቋ ያው ማሻአላህ ደስ ይላል አባቴ ፉስሐ አረበኛ እና አማርኛ ከዛ ውጪ አይችልም አባቴ ግን መነኸኛ ኒያሰውኒ እኛ ቤት ውስጥ ያወራሉ ገባሽ እንትን አማርኛም ኦሮምኛ እናቴ ከሰራተኞች ጋር ታወራለች ድሬዳዋ ደግሞ እኔ የተማርኩት ፎቃኒ ነው መድረሳ ሊቀራይ አፍ ሶማሌ ሐረሪ ኦሮሜፋ ሁንዱማ ሀሰውኒ በራች አቲ ሶማሌ ፈመንደ እንደታ ኒን ደጋ ያመለ ሀሰውኒ ቤሁ ኒን ደጋ አማራነሽ አንቺ እንደ አማራም ዘር አለብኝ ጽድት ያለ አማራም ዘር አለብኝ ኦሮሞም ዘር አለብኝ ቅብር ያለ ወሎይ ኦሮሞም ቅብር ያለ የኦሮሞ ዘር አለብኝ አልহামዱሊላህ ሁሉም አለብኝ እንግዲህ ወደዚህ አታረጉኝ ነው ቅብር ያለ አማራ ወሎይ አለብኝ ቅብር ያለ ኦሮሞ ደግሞ አለብኝ ሶ በቃ አላህዬ ምስጋና ይገባው ዘባው አካሲ በር እኔ ኑት ያከስ አና አካሲ የሚገሩ ብቻ ማሻአላህ መወለድ ቋንቋ ነው ታይ الله رب العزة لولا مالجئ ربي سبحانه وتعالى مالجئ من دنيا ያለው الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم زر بهير አደረግንላችሁ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ሐረግ ዘር ብሄር አረግናችሁ ከምን ፈጠርናችሁ አለ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ ኦሮሞ ይሁን አማራ ይሁን ትግሬ ይሁን ጉራጌ ይሁን የተፈጠረው ከማን ነው ከአደምና ከሐዋ ነው አይደለም አረብ ይሁን ዘር ብሄር አረግንላችሁ እንድትተዋወቁ ጀሚቴ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ومن آياته والله ይሄ አያ በጣም ነው የሚያስደነግጠኝ ሉላ ومن آياته خلق السماوات والأرض የሰማይ መፈጠር የመሬት መፈጠር واختلاف ألسنتكم የቋንቋችሁ መለያየት ወአልዋኒኩም የከለራችሁ መለያየት إن في ذلك لآيات للعالمين ጀይበር ስለዚህ አልহামዱሊላህ እንደው ሌሎችም ዘሮች እንደው ጭምርምር ብለው ያው ስንሄድ አደም ጋር ስለምንገባ ሁሉም ዘሮች ስለሚገቡ አልহামዱሊላህ እንጂ እኔ ዩኒቨርሲቲ በገባው በመጀመሪያ ጊዜ አጋጠመኝ መቼም ማረሳው ኢትዮጵያ ውስጥ በስደት የመንና ሱሪያ ብዙ ጊዜ ይመጡ የለም ታውቃለሽ ከልጆች ጋር ነው ብዙም አልቀላቀልም እና ምን ይሉኛል ከሱሪያ ነው የመጣችውና ሱሪያዎችም እዚህ መማር ጀምሯል ይሉሻል
እኔ ደግሞ ይልሽ አሁን የኛ በወሎ በኩል ስትሄጂ እኔ አጠገቤ ቆሞ ማለት ነው እኔ ቋንቋ ማልችል መስያቸው በቃ ሲያሙኝ ምናምን ስቄ ነው። ያው ከለርሽ ቀላ ስለሚል እኮ ነው። እና ይልሽ አሁን በወሎ በኩል ስትሄጂ አረብ ይገባል። ወሎ ታውቂያለሽ አይደል? የአረብ አላቸው። ምክንያቱም አህለል ቤት መተው እዛ ገብተው የለ። አሁን በአባቴ በኩል ስትሄጂ በአንደኛው በኩል ወደ አረብ ይገባል። የአባቴ ዘር ማለት ነው አረቦች ጋር ይገባል አለ። ዛፉ ምናምን አለን ቤታችን ውስጥ ማለት ነው በወሎ በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ዘር የፈጠረው አላህ ነው ሱብሓነሁ ወተዓላ። ባለንበት ሁኔታ ላይ ሆነን መተዛዘን፣ መረዳዳት፣ መከባበር ይሄ ነው አላህ በሰጠን ተአምር ባደረገው ተአምር። ግን እኔ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ከአባትም ከእናትም ኦሮሞ ባሌ ምናምን ኦኬ እኔ የየትኛውም ብሔር ይሁን የየትኛውም ቀባኢል በጥልቅ ማወቅ በእስልምናም ሆነ በእን ማወቁ ችግር የለውም። ማወቁ ችግር የለውም። ከእንደገና አዎ እና ስተዲ አድርገሽ ደግሞ ያንን ፒዩሪቴሽን አሊያም ለምሳሌ ስፔሲፊክ የሆነ ለሌላው ማህበረሰብ ትምህርት የሚሆን ውበቱ አለው። ያንን ነገሮች ኦሮሞ ባህል ውስጥ ውበት አለ። አማራ ባህል ውስጥ ውበት አለ። አማራ ውስጥ ስትሄጂ የእያንዳንዱ አማራ የተለያየ ውበት አለ። ኦሮሞ ውስጥ ስትሄጂ የእያንዳንዱ ኦሮሞ ባህል የሚለያይ አለ። ያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጠ ለሰው ልጅ ስጦታ ነው። ጉራጌ ውስጥ ስትሄጂ የጉራጌ ውብ የሆነ ባህል አለው። ሶማሌ ውስጥ ስትሄጂ የየራሱ። ይሄ የማን ስጦታ ነው? የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስጦታ እኮ ነው። ወላሂ ሊተዓረፉ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በዚህ ልንዋደድ ልንተዛዘን ነው። እኔ አሁን አንዳንዴ ግርም ይሉኛል። ልክ ኦሮምኛ ሳወራ አንዳንድ ሰዎች ይመጡና አንቺ ዘረኛ ና እንጂ እኔ ኦሮምኛ ጠፍቶብኝ እንጂ ብችል ኖሮ እኔ ትር ያርኩኝ ኦሮምኛ ልክ ዳዕዋይን እንደማረገው ኒንጎ ደበር ወላሂ ለዓዚም አንዳንዶቹ ነው ምልሽ የማያውቁ ማለት ነው። የሚያውቁኝ ግን ያውቃሉ። ገባሽ? የሚያውቁኝ ግን ያውቃሉ። አረበኛ ስታወሪ እንግሊዘኛ ስታወሪ የማይናገርሽ የሆነ ነገር ስታወሪ አሁንማ ቆርጫለሁ እኮ አራምቦታ አፋን ኦሮሞቲን አከጋሪም በሬቲን ዳዋኽየስ አፋን ኦሮሞቲን ጎዳ ጀኤቲን ኻኤቲን ጅረበር ያው በጣም ደስ ይላል። አይ ደግሞ አንድ ነገር እዚህ ጋር የሰው ልጅ ማወቅ ያለበት anyone doesn't choose his dignity-ውን ማንኛውም ሰው መርጦ አልተወለደም። ለምሳሌ እኔ መርጠሽ ተወለጂ ብባል ምናልባት ከኦሮሞ አልወለድም እል ሆናል ወይ ደግሞ ከሌላ ብሔረሰብ ነበር የምመርጠው። ይሄ ሰው ግን መርጦ ወይ ደግሞ ፈቅዶ ካልተወለደበት ብሔር ብሎ እዚህ ላይ መጣላት መነቋቀሩ እኔ ካለመማር የመነጨ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም anyone doesn't blame me እኔም ብሌም ልታደርገኝ አትችይም። የኔም አይደለም የኔም ጉዳይ አይደለም። ንግግር ሳይሆን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምንድን ነው ያሉት? ጅህልና ነው እኮ ነው ያሉት። አንድ ሰው በዘሩ የሚሰዳደብ ከሆነ ይሄ ጅህልና ነው ያሉት። አላሁ ረቡል ዒዛ ደግሞ ምንድን ነው ያለው ቁርአን ላይ? ወአሪድ ዐኒል ጃሂሊን ነው ያለው። ገባሽ? ይሄ ውበታችን ነው። ቻይና የራሱ ባህል አለው ውበቱ ነው። አፍሪካ የራሷ ባህል አላት ውበቷ ነው። አፍሪካ ውስጥ ስትገቢ ስንት ባህል አለ። ይሄ እኮ የአላህ ረቡል ዒዛ ወላሂ ተአምሩ እኮ ነው። ከአደምና ከሐዋ ፈጥሮን ይሄን ሁላ ሉካድ እስቲ ቁጭ ብለሽ አስተንትኝ። አደምና ሐዋ ናቸው እኮ ይሄ ሁላ የሰው ልጅ የተፈጠረው አይደል? ሉላ ሌላ እኮ መምጫ የለንም። ከአደምና ከሐዋ ፈጥሮን ቋንቋችንን፣ ከለራችንን፣ ምናችንን ለየው። ሰኒራ በለቲትያ ድራሰኸ ጎዲ አራኒም ባሃ በኦሮምኛ ይላውራ ደግሞ ትምህርትሽን አስተምሪ አናኒም ባሃ ሰላም ሲጆኡቲን ሴኔት እንጀራ ሰላም ልሽ ነው የገባሁት ወደ ትምህርትሽ ቀጥይ ሉላዬ መነኸ ሴኔቲን እምቤኹ ቤትሽ ገብቼ ስለማላቅ ነው። ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲሃገር ጋሩ ደለጋ ከጋሪ ደለጉ ጅርታው በለቲትያ ሲላላ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁዋ ሲሃኸኑ አሚን 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 አሻኪ ዋንተ ከሞ ከሲንጀዱ ጃለተለ ጅቢተለ አካ ኡመተ ኢትዮጵያ ኡመኒ በሬዶ ዱንያ ከና ረንጅርቱ ደንገደ ደገቴ ሚሬ ተኮፋ ባኔ በሬዱማ ኢምቤክታ ቤኽ አልሐምዱሊላህ ብዙ ነገር አለን። አልሐምዱሊላህ ሰው አልሐምዱሊላህ ደግሞ መነክ የዱፉ ከቲ ፈዱ ወላሂ አወለ ሲና ገረቤታ እዱ ደስነ ጀደራ ጊዜ ብራሌ ኮቱ ጅማተ የሮ መራ ሰዓቲ ከነቲ ፕሮግራም ቀባ ኮቱ ሺ ዮ ደንዴ ኒን ዱፋ ሲላሌቲን እምቤ ኹበር ላይ ቢራ አራ ኦጉ ሲላሌቲን ላይ ሴን ወየሮ ባዬ ኦጉ ሲላሌቲን ሴን ረኮን እንጅሩ ኒን ዱፋ አመጣለኝ። እሺ እንደዚሁ ገስት ራሱ ገብቼልሽ ቁጭልልሻለሁ ዝም ብለሽ ስታስተምሪ ማለት ነው።
Yene abdish. Hin fedha anas dhagayutti hin fedha. Ogguu afaan Maal gaarii garuu dhagayu. maal akka garaa kiyyana nyaatu beektaa ana jechuudha. Anamma parsanaalii siin beekaa. Filkiinis siin haasa'e, sa'a dheeraa siin haasa'eera. Osoo jedhee bakka waniin ani sirraa beeku kana namni hundi sirraa beekee wayita jecha takka namni wayita waa wahii jedhu sirratti wallaahi osoo anaan jedhanii irra natti tola. Na fakkaata wanni isaan jedhan sun. Maaliif jennaan nama mari'attee walii galuu ni dandeettu. Nama mormee si jalaa galuu danda'u. Even nama ilma namaa hedduu hiriyoota hedduu qunnameeraan nama akka kee qalbii namaatiif uf eeggatu rabbi nan harkisisne. Maashaallah rabbi si haa dabalu. Qalbii namaa akka ati eeggattu asiyaa rabbi siif haa dabalu. Maashaallah. شيخي قاري دا سنير برا كان جتا الله سبحانه وتعالى يجعلني عند حسن ظنك يا أختي الغالية يجعلني عند حسن ظنك و I'm very happy to know you يعني أنا مبسوطة أني تعرفت معاكي أقوى أفان أورومون دبتو مرة أفان عربي فا سينا مرة أفان إنجليز فا سينا سيبيخيتنا الحمد لله التنجاء يو ربي جاي سينها سوا أوكي دلقا قدا قبنا يو ربي جاي أوكي Inshaallah. مال جاني قبطوش نساري بأوروميا من دنبرا Sabbata kee hidhadhu. سبتك أكغاري هيدتو أي بلدي ديا لولا Nagaa ديس keessanaa jiraadhu. هندوما أسخيسا خجرتني وبليان خو لولا فولو غودا زيست ያላችሁ በሙሉ እህቶቼ ወንድሞቼ ሉላን ፎሎ አርጓት ያላችሁት አሁን ሉላ ቤት ነው ሉላ በኦሮምኛም በአማርኛም ነው ዳዕዋ የምታረገው መልእክት የምታስተላልፈው ማለት ነው እና ደግሞ ማበረታታት አለብን በተለይ ሴቶች ማበረታታት አለባችሁ ኸይር ነገር ላይ ያለ ሰው ሲበዛ ሸር ላይ ያለው እየቀነሰ ይመጣል አላህዬ ረቡል ዒዛ ሁላችንንም ኸይር ላይ የምንሆን በኸይር ነገር የምንሰበሰብ ያርገን እንደዚህ ቁጭ ብሎ እህትማማቾች አሁን አላህዬ በረህመቱ ይውደድልን እንዲህ መነጋገር ቀላል ነገር አይደለም ስንት ቆሻሻ ነገር የሚተላለፍበት ቲክቶክ ላይ ነው ያለነው ሶ እንዲህ ቁጭ ብሎ በአደብ ንግግርን ራሱ መስማት ወላሂ አላሁ ረቡል ዒዛ ላላገራለ ሰው አይገኝምና ሁላችንንም يجعلنا من عباده الصالحين سبحانه وتعالى እሱ ዘንድ ከሷሊሖች አላህ ያርገን እኔ ሁሌ ነው ማበረታታው ሴቶች ኸይር ነገር ላይ ያሉት አላሁ ረቡል ዒዛ እንዲያበረታቸው ዱዓም ነው ማረገው እመክራቸዋለሁ ምትል ይመቱ ስለሚችሉ ድብደባ ሊደበደቡ ስለሚችሉ እኔ ብዙ ስለተደበደብኩኝ ራሳችሁን አዘጋጁ ምንድነው ቀበቶቹን በደንብ አሰራርጉ እላለሁ ይራምፈጥ ይበር ረሳውትኝ እኮ በሌት ይያሉ ላቆ አከጋሪን ሂደዱ Sabbata niin hidhadha. Sabbata hidhadhu. ሰበተ አከጋሪን ሂደዱ ጀኦትን ሰበተ አራ እኔ ራምፈዱ ኢንሻአላሁ ተዓላ አነስ ኦሮሚኛ ኺያ አከጋሪ ቶልቼቲን የረቢ ጄ ሱብሃነሁ ወተዓላ አነስ አፋን ኦሮሞቲን ዳዋን ጎዳ ጥቂሾ ደገየቲን ፖለቲከኛ ሰምቦዳ ኒምባሃ አሁን መድረኩ የራስሽ ነው የመጣሽበትን ነገር ስትፈልጊ በኦሮምኛ ስትፈልጊ በቻይነኛ ስትፈልጊ በአማርኛ ስትፈልጊ በሶማሌኛ ሀሳብ በለትያ እዚህ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ፎሎ አድርጓት እሺ ሉላ አስኸይሳ ኸጅርተኒ ሁንዱማ ፎሎ ጎዳ ሉላቴኛ አካውንታችን ውስጥ ደግሞ እየገባችሁ በሚመቻችሁ ሰዓት ቁጭ ብላችሁ የሆነ ቡና ሻይ ስትጠጡ ኮፒ ሊንክ ነጎዳ ጎዳ ጀዛኩሙላሁ ተዓላ ኸይር Akkaawunticha koppii liinka godha. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Har'a mata dureen nuti qabannee bakka kanatti irratti walitti haamare ani jedhee akka mata dureetti qabadheetiin hin dhufe. Waan beekumsa jedhamu kanarraa shamarraniin haasa'uudha kaayoon kiyya. Ilmi namaa kuni eega nama taheeti addunyaa tanarra eega dhufe jireenyi mataa isaa wantoota hedduu nama barsiisa. Barnoota kana namni kallattii sadiin barachuu danda'a. Akka waliigalatti lamaan barachuu danda'a. Foormaalii fi infoormaalii barachuu danda'a. Foormaalii kutaa tokko lama sadi jennee kadeemnu yookiin immoo madrasaa seennee akkas qaraanu ta'an. Infoormaalii immoo jaalalnillee jibbinillee ni baranna. Ammallee ilmi namaa nama eega tahee inneet naawoloojii waan jedhamu jira. Uumamaan eega namni tokko nama tahee
beekumsa inni qabaachuu danda'u. Wakadhalika kanarraa daa'imni takkaan oguu dhalattee jettee ni bootti. Boottee yoo jette harma hoosisuu eenyu barsiise. Inni naawoloojii jennaan kanaama uumamaan qabaa jechuudha. Haasawaa guddachuu kun uumamaan namni tokko qabaachuu qaba. Garuu addunyaa tanarra eega dhufe namni takka waa barachuu qaba. Beekumsa jechuun akka amantaa keenyatti immoo qaala Allah wa qaala Rasuulu sallallahu alaihi wasallam waan rabbii fi ergamaan rabbii jedheedha addunyaa tanarratti jechuudha. Gama hedduudhaan yoo gama saayinsiitiin illee ka deemnu taate gara amantaatiin illee ka deemnu taate amantaa boonsaadha amantaan nu qabna. Amantaa ati akhiraa osoo jiraachuu baatteeyyuu ni jirti malee duniyaa tanarratti watakka osoo hin barbaadin of dandeettee independently ittiin deemtu amantaa musliimaa jechuun. Rule and regulation wanti nu alaa barbaadnu hin jiru. Wanuma takka illee islaamni alaan barbaadu. Kana wayita dubbadhu ani waan amanticha jaalladhuuf yookiin waan abbaa amantii yookiin immoo amantiin tiyya islaama waan taateef miti. Amantaa hundayyuu barachuun qo'achuun wal madaalchisuun rakkoo hin qabu. Amantaan musliimaa koottu amantaa kenna beeki yoo barbaaddeen amantaa yoo barbaadde immoo dhiisuu dandeetta. That's up to you. Garuu hoo maalidha? Beekuun immoo dirqama adda baafachuu. Kanarraa hundi amantaadhaa yoo deemte yookaan seera ittiin bulmaataan qabu yookaan akkaataa fuudhaaf heerumaatti irraa hir'ataa yookaan akkaataa itti namni waa balleessetti adabamutti irraa hir'ata. Laakiin islaamummaan immoo waa hundaanuu guutuudha. Bal kitaaboliin addunyaa tanarra jiran hundi isaa saayintifikaaliidhaan har'a gartee mujallada hedduu ta'ee barreeffamee nuti karaa saayinsiitiin barannu kana maddi isaa qura'aanumarraa fudhatameeti. Waraana addunyaa lammaffaa irrattiin ummanni arabaa sarbameeti malee Aristootil irraa eegalee saayintistoonni addunyaa kanaa hundi isaatuyyuu beekumsa yookiin naawoloojii ummata arabaarraa hatameedha hundi isaa. Kitaabonni istadii ta'ee har'a addunyaan ittiin wal madaaltuuf ittiin wal dorgomtu kulliin isaa biinxaadha qaba. Nama seenaa qabuuf jechuudha. Bakki irraa biinxan suni abbaa kitaabicha barreesse madda kitaabichaa akka hin beekamne godhan. Kallattii biraatiin beekumsa keenya akka quraana keessa jiru bal'isaniiti kallattii biraatiin nuuf fidanii akka nuti quraana irraa dagamnu nu godhan. Gaafa san nuti quraana irraa dagamnaa guddannee dhalannee gara biraa deemna. Waan kana ammoo nuti jijjiiruu qabna jedheetiin yaada. Wanti kun kan jijjiiramu gara dhiiraatiin miti gara dubartootaatiin jijjiiramuu danda'a. Maal isiniin jedhe beekumsa jechuun qaala Allah wa qaala Rasuuluhu sallallahu alaihi wasallam waan rabbii fi ergamaan rabbii jedheedha. Mitiire kana ammoo ka beekuu dandeenyu nuti ganamarraa yoo ilmaan dhalatte irratti guddifneedha. Ani waraqaa kana nama tokkotti kennee eega waraqicha dabarsee kenne booda dabdaabbee asirratti naa dhufuun booyuu hin qabu. Isinii galee waraqaadhaa kiyya kunoo qulqulluudhaan naaf kennamee kiyya. Mirga itti qaba gara fedhetti bocadhu jedheetiniin faafrikaan naaf kenne maqaa kiyyaa fi seenaa kiyya irra barreeffachuu danda'a waraqaa kanarratti. Waraqaa naaf kenname kana eega nama biraatiif dabarsee kenne garuu waan an barbaade irratti naa barreessi jechuu hin danda'u. Jedheeni immoo akka an fedhetti namni sun irratti naa barreessuu hin danda'u. Ilmi namaa kun garaagarummaa qaba waan ta'eef ilmee jechuun waraqaa adii kana. Ilmaan jechuun waraqaa adii kana. Waraqaa adii kana fuuneeti mana barumsaa kennina. Achi booda waan waraqaa kanarratti nu barreeffame dhuftee ijoolleen teenya nurratti dubbatte jechuudha. Jallina ijoolleen amma jallattuu fi kararraa baatu karaa yahudaa hordoftu kanarraa itti gaafatamummaa tokkoffaa irratti namni fudhatu maatiidha. San dura ammoo haadhatuuf itti gaafatamummaa fudhata. Ilmee dhalattee waggaa 4 fuutee mana barumsaa geettee achitti akhlaaqaa fi akkaataa guddina mana barumsaatii dhuftee naa fuutee osoo waa'ee jaalala rasuulaa hin barsiisin, akkaataa salaataa hin barsiisin, akkaataa itti namni tokko jiraatu hin barsiisin fuutee itti kennite waan irratti barreessan. Osoo israasiin barreessanii ni haaqama. Qalamni waan barreesse garuu gadi hin dhiisu. Ilmee jechuulleen akkas. Achitti barreeffamee dhufa waan barreessite san asii ati irraa dubbistaa jechuudha. Waan irra barreeffame san malee waan ati barreessite siin dubbistu. Duuba dhaloonni akkanatti du'ee lafa gahee jechuudha. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam maal jedhan akkaataa guddisa ilmaanii irratti muruu awlaadakum ila salaah bisab'in waggaa 7 wayita ifiin taate salaatatti ajajaa jedhan. Eegasii 10 wayita taate irratti tumaa jedhan. Amma
wanni kun as generaalidha dubbiin rasuulaa sallallahu alaihi wasallam jechi rasuulli amma muruu awlaadakum bisab'in yookiin waggaa 7tti ijoollee teessan salaatatti ajajaa jedhan kuni mujallada 10 irraa barreeffamuu danda'a waan kanarraa mujallada 10 namni irraa baasuu danda'a kitaaba 10 irraa barreessuu dandeenya ijoollee teessan salaatatti ajajaa jechi jedhu kun qofti jechuudha maaliif yaada hundaa walitti cuunfateetiniin qabatee jira gaafa namni tokko muruu awlaadakum bisab'in yoo sin jedhe yookiin immoo waggaa 7tti ilmeete salaata ajaji yoo sin jedhe salaanni kun maal qaba as biraa kaati dubbiin jechuudha salaanni waajiba qaba shartii qaba sunana qaba waan jaalatamu qaba makruuha qaba kana hunda barsiisutti ajamtii jechuudha itti ajaji jechuun bishaan harka kaayi jechuu osoo hin ta'in akkaataa wudu'atu jira akkaataa nafetti dhiqatantu jira kana hunda barsiistaa jechuudha gaafa waggaa 7 gahe mucaan kee arkaana salaataan beeka waajiba salaataan beeka shartii sunana kana hunda itti barsiisii jechuudha dubbiin as keessa jirtu sookoof sorgoo yookiin immoo dubbii maramaadha jechuudha gaafa nuti mee ilmaan teenya waggaa 7tti quraana beeytee quraana qaraatee itti deebiteetiin hin gartee akkaataa salaataa soomana beeytee siiraa rasuula sallallahu alaihi wasallam ka beeytu taate eenyutu isii jallisa ilmi akkamii umta duuba gaafa mana barumsaa what your future plan yetin I want to become sahaba I want to become just Abdullah jetteetiniin sahaabota qabattee jechuudha amma maalidha saayintistii ta'uu fedhe is okay akkasillee ta'uun gaariidha bar saayintistii ta'uun doktora ta'uun is okay best gaariidha badaa miti sanuu nama carra qabeessatu tanaa jedha saayintistii ta'aa maalii ta'aa nama carra qabeessa warri kana jedhu kanaa carraaleen hin arkatin ni jira duuba dhaloonni maal ta'ee dhaloonni dhaloota ajjeesaa deemee jechuudha dhaloonni dhaloota ajjeesaa deeme ka dhalate waan beeku ka dhalachaa jiru waan beeku diin akkatti lafarraa ka'aa deemee jechuudha kana ammoo jijjiiruudhaaf gana ani uffattanis uffachuu baattanis ijoollee shamarranii akkuma feetanillee jiraattanii diin keessan baradha barnoota akhiraa kana baradha barnoota diin jedhamu kana baradha jireenya dabarse keessatti ani kutaa meeqarrattiin quraana qara'e sorry It's okay, go ahead. Abshir. eegaan guddadhe booda'ani jechuun wayita waan kana dubbadhu seenaa kiyya himuun fedhan seenaa isiniif himuuf osoo hin tahini fakkeenya kutaa 9 irratti kutaa 10 irratti kutaa 9 almost naannaa san irratti qara'an kutaa 9 waggaa takka keessatti rabbi na laaffise garuu dhugumatti rabbii kiyya kadhadhee nin morkadhalle an uumama kiyya irratti waan hin beekne takka barachuuf namni akka kiyya morkatu hin jiru sababoonni naa ta'e nama wahiittu دوري قرآن كيسانا باسيانا دوري قرآن أما اللي نيا دا عبس وتولى الأنبياء كان قافة سنجتشولا دوبا ويتيسان دوري قرآن كرا رمضان كيسا عبس وتولى كان وقوغا هني قرآن فرطي فتونا كيان دوري جبسي فيني قرأي يقو قرأيني والله كجان قرآن اللي نرابسساني نتوماني ناللي الربسان قافة سن نيمبو هني يادتا والله الذي نفسي بيده يو أني وجاهر أبا كتنا رتي أمير قرآنك أبو يو أني هنتهين أنا بانكي أنا دلشني وانجلون قبل إيه في ربنا لا في سي لا فينتي ربيتين وجا سنرت أكو مجد إثر ربنا تي وجا سنرت قرآن ثني بوسه أكو مجد أمير ثني تي أكو مجد قرآن اللي نمنك أبو أنا تي لكن قرو أكنو متي فري جيفتي متي hangan lu'lu'aan maala softi mana keessatti naan jedhan takkatti jechuudha kanaaf ammaan awwanni aan jechuu barbaade yeroon hin dabru yeroon dabree waan jedhamu hin jiru gizee feetitti dhuftee qara'uu dandeettati wanti hanga quraanaa hikmaan hin jiru rabbi sii laaffise taanaan ni laafas ni qaraatas ijoollee hanga 500 illee walii qabnee jira haawwatarraa dargaggoota akka kiyyaa ammallee ijoolleen agadii hedduu walii qabneera warra bultii keessa jiranii fi bultii keessa hin jiranillee marii yeroo nu taasifnu ni jira ani wanni ani isiniin jedhu shamarran nama qul huwallaahu ahad afaan kiyya kanaan jala taa'ee wallaahu alladhii nafsii biyadihi marraa dhibba itti himeetiin innaa jechuu dadhabeen hin beekaa marraa dhibba takka bira taa'ee qul huwallaahu ahad قل هو الله أحد أبسك بعدتي مثل لكن نئما ربي نرتي أولتك لالو دافني
akkas gochaa ture aan namni sun ebeluun jedhu nama umriin isaa guddaa ture har'aan arrabni keessan isinii ajajan gara feetan qara'uu dandeettan eessaanillee dubbistanii itti bahuu dandeettan laakiin addunyaa matan irrattuu seenaan isin dhaqqabu jira guyyaan isin harfii takka jechuun dandeenyetti dhufuu jiraata osoon du'iin qabriyyuu osoon gahinii jechuudha gaafa san sheenaa malee homaa lafaan fuutan laakiin garaagarummaan nama akhlaaqni isaa osoo hin tolin diin qara'ee fi nama gartee diin osoo hin qara'in akhlaaqni isaa tolee bakka gahee namni akhlaaqni isaa badee diin kana ka beeku ta'e gaafa wayii ni qajeela gaafa qajeelu diin ofii qara'ee borsaa ofii keessaa fudhatee diin san itti fayyadama akhlaaqni kee haga fedhes yoo ta'e yoo diin hin qara'atee beekumsa san hin qabaatiin waggaa salaata 1,000 beekumsaan ala salaaturra salaata tokko beekumsa hojii salaatu wayyaa jechuudha ilmaan bira gahuufuu teennaafuu salaanni akkuma fedhetti jira yeroo ammaa kana jechuudha kana ammoo ka fiksi gochuu dandeenyu yoo baranne qofaadha namni baratu obsa qaba namni beekumsa qabu obsa qaba wanni fedhe gara fedhe isa hin oofu hammeenni namni isarra dalagulleen isan daddaa'isu li'annahu waan uumameef beeka gara itti deemu beeka boqonnama sammuu teessaniifuu meentorshiippii isin hin barbaachisu beekumsa diin qabaattan taanaan an kanaaf shamarran baradhaa wanni an jedhuuf ilmeen haadharraa achiin fagaattu abbaa aalima fuqahaa ta'e kan nuti miidiyaa kanarratti beeku ka ilmeen isaa weellisaa hedduu isaa argeera ilmeen isaa weellisaa achi bahaa jechuudha tuquu barbaadeetii miti rabbiin isaan haa qajeelchu laakiin haadha qaraate ilmee jallatte naa fida naadiran yoo fiddan naadira malee hin jiru haadha beekumsa diin qabdu wallahi ilmeen isin jallattu maaliif irraa achiin si quree wayta isa qabdu subhaanallah jetti ilmi asi qabattee asiin gartee qur'aana muraaja'aa godhatti hedduu ustaazota hedduu wajjin ture ustaaza wallahi rabbiin umrii fi adeeressu baaletti an daa'ima deettee guyyaa 20 fuutee maskiida keessatti darbiteeti nu wajjiteettee dawrii qaraatuun beeka ilmeen isii amma ajaa'iba yeroo san an ittiin hinaafa ture hangan hangahu guyyaa 20tti deettee wallahi ilmee lafa keetteeti akkasin wajji qaraati rabbiin yoo si laaffise akkanaa jechuudha soo kanaaf waan kana ammoo jijjiiruu ka dandeenyu ana sihi har'a haadha shan qaraatos keessaa yoo fudhadhe boru immoo bu'aa wahii buusuu dandeenya yeroo ammaa namni maal irratti fokas gooti dubartiin fuula waan garagaraa no that's not okay gaarii miti sun even fuulli isin bareechifatta wanni garaana nyaatu birrii 500 fuula magaaleffattanii birrii 5,000 mana yaalaa deemtan wanni isin irra dalagamaa jiru kan bleaching creamiin 500 bleaching creamii maadiyaatii sirra baase san immoo fiksi gochuuf qodaa haakimii bira dhayita haakima skin care jechuun eega siin illee meeqa si gaafata qarshii 5,000 fi sanaa ol si gaafata kuni salphina nuti amma mudannee jechuudha soo kanaaf an amma leenjii takka jalqabuuf deema inshaallah warra biyya keessas biyyaan alas jirtaniif viidiyooniin dalagaa shamarran ji'a 3 leenjisuu fedha diin isaanii akka barataniif ji'a 6 ofii kiyyaa ofiin qabaa rabbiif jecha ofiin qabaa achirratti akkamitti deemtan akkami qaraana ni laalla wallahi wabillaahi homa feetan ta'a akka feetan ta'a garuu quraana qaraa at least ilmaan teessaniif gahaadha rabbiin osoon ati kaartoonii yookiin immoo roottoo godhattee magaalaa kana keessa deemte osoo roottoo godhattee magaalaa keessa deemte namni rabbiin isatu si fuudha jedhe roottoo san keessaa si fuudha beek sooni bareeddaa miibilillee taate namni rabbiin ati isaaf hin uumamne jedhe sin fuudhu beek hedduu namaatti waggaa 10 waggaa 15 wajjin waggaa 10 waggaa 5 waliin wal hawwaa ture rabbiin aakhira nama biraatti nama guyyaa lama isiin barattetti heerumsiise kaan illee akkasuma fuusise soo dubbiin bakka jirtu waan yahudaan malas irratti baaftee by the way gaafii takka diiminni bareedu meenutu jedhe diiminni bareedu meenutu jedhe oromoon bar magaalleetiyya jetti magaalatiyya jedhan malee diimtuu tiyyaan hin jirtu bar akka kennatti jechuudha yamirreen wallahi diimtuun tuni kunu bar kolonaayiviidha
kolonaayiv ta'uu kenna beeki. Mataan luuccaa bichaatu mataa bareedaadha nuti jedha. Magaala mataan zaraataa jedhan nuti kabeeynu jechuudha. Mataan Itoophiyaadhaan mataa zaraata jedhama. Isinii gadee karlii jechuudha. Amma garuu kolonaayiv ta'uu kennarraa daangaa akka waan diimina malee bareedumni hin jirree. Akka waan mataan kun yoo luuccaa lexeexa hin tahin bareedumni hin jirree. Akkas waan kana immoo ideoloojii kennatu akkas godhu. Bakka jechuun ufitti konfidensii dhaburraa garas deemne. Osoo garuu beekumsa ka qabaannu taate all is nothing about game bakka ምንም እንዳልሆነ ይገባቸዋል። Asiyaa kiyya bakka asi qabadhee mi'asitti. Dhagayuutiin jira barra obboleetitiyya. Baruutiinis jira. Qaanqaa kee dasnaan jee sanirraan gattaa'e barra. Rakkoo nimbaha xiqqishootiin gattaa'eetiin nimbaha. ቤትሽ እንትን እንዲያደርግ ነው። እሺ በደንብ አፕዴት እንዲሆን ነው ቁጭ አልኩት እና ደግሞ ቋንቋውንም ያው ኦሮምኛው ቋንቋ መሀል ላይ የጠፉብኝንም ፒክ እያረኩኝ ነው ካንቺ ማለት ነው። የምር አመሰግናለሁ። የምር አመሰግናለሁ። ስራሽን ትተሽ እኔ ጋር ስለተቀመጥሽ በጣም አመሰግንሻለሁ። ላይ ስለማትገቢ በደንብ እንትን እንዲል ነው ሪፍሬሽ እንዲሆን ነው አካውንትሽ። ከእንደገና ደግሞ ኦሮምኛዬንም እኔ ያው ካንቺ እየሰማሁኝ የጠፉብኝን ልቅም እያረኩ ቀስ እያረኩ ፒክ አረጋቸዋለሁ። ግን ሰዎች እየጻፉልሽ ነበር በአማርኛም እያሉሽ ነው። የዛሬውን ዛሬ የተናገርሽውን ፕሮግራም ወይ ነገ ወይ በኋላ ላይ ከተመቸሽ ድጋሚ በአማርኛ ደግሞ እንትን በይ። በሁለቱም ቋንቋ ስለምትሰሪ የወረብጄ አየህ ዛሬ በአማርኛ በኦሮምኛ ብዬ ከነሱ ጋር ፕሮግራም ስለያዝኩኝ ነው። እሺ አደርጋለሁ። አሲያ ጋሪዳ ኮሜንት ልስጥሽ እንግዲህ እንደ ዳዕዋ አድራጊነቴ the way you present ያቀረብሽበት ወይ ዳዕዋሽ ደስ ይላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይውደድልሽ። እናት ማለት ልጅ ትልልቅ ልጆች አንድ ሰው ኖሮት የሚያረጋው ዳዕዋና ሳይኖረው የሚያረጋው ዳዕዋ አንድ አይደለም እና ያቀረብሽበት ወይ ስለ ልጆች ራሱ I really appreciate ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ እናገረዋለሁኝ እኔና አላህ ይጨምርልሽ። May Allah Subhanahu Wa Ta'ala increase your knowledge. አሚን ያ ረብል ዓለሚን። አሚን ያ ረብል ዓለሚን። አመሰግናለሁ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ እንግዲህ እንዱማስ ኸይሰ ኸጅርተኒ ፎሎ ጎዳ ሉላ ወጣው አንዴ አጥዋት እዚህ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ፎሎ አርጓት። ሉላ ቪዲዮቿ ላይ ስትገቡ በአማርኛ በኦሮምኛ እያረገች ነው የምትሰራው። አላሁ ረቡል ዒዛ ያበርታት። በኸይር ነገር ላይ መበረታታት እዚህ በተለይ ቲክቶክ ላይ ታውቁታላችሁ። ለእናንተ አልነግራችሁም። ዞር ስትሉ ምን እንደምታዩና ኸይር ላይ ያሉትን እህቶችን ወንድሞችን ማበረታታት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደው ነውና እዚህ ጋር ስትገባ ሉላ ሌላ ወሬ አታወራም። ወይ ቃል አላህ ቃል ረሱል ነው የምትለው ወይ ደግሞ እህቶች ይጠቅማቸዋል የምትለውን ነገር ታስተላልፋለች በቪዲዮዎቿ። ሰኒራ አስኸይሰ ኸጅርተኒ ፎሎ ጎዳ አካውንቲ ሲ አየ ገለቶሜ እጉ እሲ ዱፍቲ አነኒም ባሃ ጅመተ ኢንሰላኒ ቢራ ገናዳ ጆሌ ቃማ ኢሳኒ ይጉጅረኒ አነስ ኒን ዴማቲን የረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ጅመተ ዴምና ይቅሾ ሬስቲንግ ኦኔቲን ነን ዴማ የረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ሉላኹ ጀባዶ በለሲት ያየ ኢንሻአላህ። እሺ ያፊያኪያ ወላሂ እዱ ገለቶም ወን ብራማሊን ሲንጀ አብሽራዬ። እሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያበርታሽ። እሺ አሚን ኢንሻአላህ። እንዱማ ሰላም አለይኩም ትንጃ ኦኬ ወሊ አገርና ኢንሻአላህ ተዓላ አየ ኢንሻአላህ። እሺ ያፊያኪያ اللهم بحمدك أشهد